Salams and welcome. Thank you for joining episode number 531 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran en dit is die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Ons is besig met afdeling nummer 2 van hoofstuk nummer 63, die Heiligelaars, en Surah 63, dit is Surah Al-Munafiqun, die hypocrites, né? Afdeling 2, episode 531, hoofstuk nummer 63, 'n vermanning. O julle gelowiges, moenie laat julle rykdom en julle kinders julle weerhou daarvan om aan Allah te dink nie. En wie dit doen, Allah is die verloordes, right? So this is a warning or a caution not to get so absorbed by the world, the material world, right? So moenie dat julle rykdom, don't let your business, your wealth, and your children, and your family, and everything make you so self-absorbed in this material existence that you forget about your Creator. Please, man, so right? And bestee, now this is unfortunately, greed takes hold of many people, whether it's criminals, whether it's politicians, whether it's CEOs, wherever it is. Some people got so much money, yet they want more. They have $1 billion, they want 10 billion. They got 10 billion, they want 100 billion. They got 500 billion, they want 1 trillion, right? Some people are never satisfied, right? En bestee van dit waarmee ons julle voorsien het, voordat die dood een van julle oorval, en hy sê, my Heer, waarom het u my nie 'n wyle uitstel verleen nie, sodat ek offergawes kon gegee het en een van die weldoeners kon gewees het nie. Maar Allah verleen aan niemand uitstel wanneer sy tyd tot 'n einde gekom het. When your time is over, you don't get another minute, another hour, another day. Now the time is finished, you don't get a second chance in life. And Allah is bewus van wat julle doen. Lekker bly, alhamdulillah.